گیر ستێرک هەیڤ و ستێرک تەنێژە سەدی پێنجێ گەردوونێتێن نەهۆلێ. تشتێدی دناو وارگەها تاریێدا vەشارتینە. گەردوونا تاری دو قۆس موسێدە نەخویایە لێ دیسێجی پێکهاتا سەردەست ئەوە. هێمانە گۆ بە هێمانە تاری تێ نافکردن هێزێکە گۆ ناوێوێ ئێنەرژیا تاریە دخۆدە دەحەوێنێ. ئەم لەسەر هەردوویە جیزانە گەلک هەندێک تشتە. لێ دیسێجی هەردوو دەهێرن گۆم هەنێکی گەردوونا نەلبەر چاوە بێتر فێم بکەن. هێمانە تاری خۆدیێژی 125 گرسەیە گەردوونەیە لێ هێژی ئەم نزاننیژە چ چێبوویە. ئەف هێمان ڕۆنیە بەلاو ناکێ و ناچرسێنێ ji بۆ یڤێجی خویا ناکێ. ئەم هەبوونا هێمانە تاری بە تێسیرە ئاردکەشاوێر سەر گەردوونێ فێم دکن. گۆری زانستنا بخێرا هێزا vê هێمانێ ستێرک دجێ دەدسەکنن و ناخژکن. هەیە گۆ هێمانە تاری دخولکاندنا گەردوونێ دەژی ڕۆڵستان دەبێ. پشتی تەقینا مەزن هێمانە تاری di گەردوونێدا تۆرێکە تاییکی چێکرد divê torê de stêrk û galaksiyê pêşî çêbûn. Li ser hêmana tarî gelek tişt nayê nezanîn û li ser enerjiya tarî jî hê bêhtir hindik tişt tê nezanîn. Enerjiya tarî valehya di nava cîsma de tişî dike. Ji sedî hefteyê gerdûnê jê pêkte û hêzeke wê got erdkêşê tehf didê heye. Hebûna sedema enerjiya tarî nediyar e. Gorî teoriyekê ev hêza xwezayê pêncemîn e. Gorî teoriyekê dî em karin bi xêrawê fêm bikin ma çima gerdûn ferh dibe. Einstein di teoriya xwe îzafiyetê de difikirî got hêzeke got fêza û piçika ji hev veqetênê û şibehê hêza tarî heye û ev hêz hêzeka dehfter e. Xebatê nû li ser teoriya îzafiyetê û fêzayê heye got sermendine nû bin nema û em ferhbûna wext û fêzayê hinekî dî fêm bikin. Li ser gerdûna tarî gelek tiştên nexuya hene lê bi pêşketina zanistî û teknolojiyê re hêdî hêdî pirsêma hê bêhtir kêm dibin.